1 2 3. هنفتح ده ولا ده؟ خلينا في الكبير. طب خلينا في الصغير. ماشي عشان خلينا. الزباين كده مش هيلاقوا فسيخ. حضرتك هتاخديه ومش هتلاقي. يلا يلا يلا. ده يا جماعة الفسيخ اللي كان في الرمل، عشان في ناس سألوني عن الفسيخ اللي كان في الرمل. ايه مبطرخ وشادد حيله علينا. اما انا عايزه من اللي شدت حلو ده. بسم الله ما شاء الله. نبدأ. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كله شوف التتبيلة اللي فيه. ده ايه الحمار ده؟ ايوه. ده ايه الحمار ده؟ فسيخ. ده ريحته طلعت. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا. الرحمن الرحيم. اوبا. لا ما طلعش مبطرخه، دي طلعت سمينه، دي كلها سمينيه. بس احنا مش مشكله، المهم الفسيخ. ده مش بيترمي. واو تحفه.